Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour Bandeko Balandi, chaîne Nabino Lissapo English Club TV. Na sepeli mingi, mes condoléances na ba famille nyonso oyo ba perdaki batu na pandémie. Alors tozongele musala parce qu'il fallait to mi batela. Alors toujours to observer ba mesures barrières ata soki état d'urgence ba lever yango. Alors, les autres vont continuer. On dit que tout kataki na leçon 40. Ils ont dit leçon, oui, leçon 39 plutôt. At work too. Parce que tout le temps, tout le temps, c'est que sala. What do you do? Qu'est-ce que au sala ka nini na vie? Tout le temps, c'est que moto na ma valise na hôtel ba benga raye bell hop. Ba to ba vendre na tout na ba question. Benga bango ba desk clerk, front desk clerk, et en plus, bon, mon que pilote, pilot, hôtesse, flight attendant, alors, l'autre qui est dans la leçon 40, où ils allaient at work 3. Néanmoins, comme le tableau, at work 3. Donc, au travail 3. Alors, on a at work 3, on a premier point de vue, ils allaient relevant questions. Les questions importantes. Donc c'est vraiment importantissime tout ba question oyo. Alors na musala so linga ba musala moto retourne question what do you do? What do you do? What mettons comme le tableau what do you do? Deuxième question, on peut retourner what's your job like? On est là pour décrire, pour mutu à décrire mon sala naï et pas naï. Ok? Première question, vous allez, what do you do? Seconde question, what's your job like? Alors, tellement tout le monde qui déjà, tout le temps qui déjà dans la leçon l'équipe. So, what do you do? Par exemple, I'm a teacher. Where do you work? Au salaka wapi? I work in a school. Na salaka na école. Question isa to retourna. What school do you work for? Au temps isa na école nini? I teach. I teach. Par exemple, at Saint Gabriel. I teach at Collège Boboto. Europe, c'est exemple. Alors, maintenant, on est en continuité. What do you do? Na ba réponse au tozo pesa de A. Donc on y va bâtir A tina D. Tozo pesa réponse na première question, puis na deuxième question na ligne moko ni question ni bozo tuni what do you do? What's your job like? Bozo se souvenir que na leçon na biso totanga comment ko décrire batou. Montazam le tolobaki tall, azam kusi tolobaki short, azam munene tolobaki heavy. Alors tu peux dire question moko tolobaki sur la une question what like point like exact question to tonaga pour na décrire. Alors yango peut tenir what's your job like exact pour na décrire mutu. Tobandi Alobi, I'm a server. I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. I don't like my job much. Tanga prenga. I'm a server. I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. I don't like my job much. I don't like my job much. I'm a server in a coffee shop. Nazali
serveur na coffee shop. Et ça, moi, restaurant, où ils servent à café. On peut appeler ça cafétéria. Je suis un serveur dans un cafétéria. C'est facile. It's easy. Le mot, ils ont pété. Ils ont pas cité mon salango. Mais, but boring. Mais ils ont ennuyant. Ils ont mon ici. I don't like my job much. Na linga penza musala na ngaite donc musala yo sala wana so linga ngo vraiment te dit I don't like my job much en anglais. Monsieur ou madame B alobi I'm a firefighter. I'm a firefighter. Fire is a moto. Donc ça tende bobela en église on a fire ganga fire 3 fois. Fire, OK? Donc, firefighter, il y a un sapeur-pompier. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous. But I like my job a lot. Yalobi, Nazali, Mobomi Moto, firefighter, sapeur-pompier. It's exciting, c'est littéralement excitant, captivant, intéressant. Hein, ils ont malamou. And very dangerous. Et ils ont dangereux, moussalamana. But I like my job a lot. Mais la linga moussa nana mingi. I'm a social, Mrs. C ou Madame C alobi. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. Alors, Naza, travailleur assistant social. Assistant social, a pensé na pays na biso, ba mi na Europe. Autour ke bazouer otala mama to mabale panzani, batala révolution libota et les Canadiens on va social worker. C'est difficile, c'est difficult. Pour il faut que gérer ba contentieux na kati ma balabato. And really stressful, c'est stressant, c'est stress et délai. But I love my job. Mais la linga musala nanga. Alors, et de alobi, I'm a florist. I'm a florist. Naza fleuriste, moto yo abongisa ba fleur. Ou ya lona ba fleur, azo arrosa zo lande l'évolution ba fleur. My job isn't very exciting. Mon travail n'est pas vraiment captivant, n'est pas vraiment intéressant. Il a vraiment élinguité. But it's pretty relaxing. Mais il a relaxant. Donc, non, on s'est relaxé. Au rôle de la fleur, au titi de la fleur, au vanille, au PMI. Ils ont le sala au président de la République, au salaté, au enseignant, au salaté, tout le temps, au kolobo, tangisa. Donc, it's pretty relaxing. I like my job, okay. Na linga musala nangai vraiment bien. Alors, tanga sigo nangai, répétez après moi. Toutes les 4 phrases, allons-y. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. But boring. Kubo sanatina ba leçon ile to bagi na mindele ba chaka pena ngangante. But boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous. And very dangerous. But I like my job a lot. But I like my job a lot. Mutamisa Tolubi. I'm a social worker. I'm a social worker. It's difficult and really stressful. It's difficult and really stressful. But I love my job.
but I love my job. I'm a florist. I'm a florist. My job isn't very exciting. My job isn't very exciting. But it's pretty relaxing. But it's pretty relaxing. I like my job okay. I like my job okay. Alors, point 2, point 1, tout le monde is like relevant questions. Point 2, tout ça, conversation. Please be careful. Please be careful. Titre de conversation, monsieur Zelingo, pardon deko. Izala na bokebi. Kala ingangu neto lo pardon sala keba. Please be careful. Répétez après ngai. Conversation. Please be careful. Please be careful. Alors, tous en Richard na Stéphanie. Na rotsana no conversation mo bimanga mo et en plus tu répéter na binon. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now. Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Répétez après ngai. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? How do you like it? It's great. It's great. The students are terrific. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Not bad. Not bad. I'm a window washer now, you know. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? Really? How do you like it? It's a stressful job. It's a stressful job. And it's pretty dangerous. And it's pretty dangerous. Please be careful. Please be careful. Okay. Alobi, hey Stephanie, hey, tout le monde a une salutation, tout le monde. Hi, hello, hey. Tout le monde hey is up informel, penza, yamakasi ko le même hi na hello. You want is up pour na ba mi, ba ninga hey. Hey Stephanie, salut Stephanie. I hear you have a new job. I hear, na yoki kozwi musala sika. Yabi. Yes, oui. I'm teaching math at Lincoln High School. Nazotangisa math na école secondaire Lincoln. High School is à l'humanité. Mais biso dans les parler ici au Congo, de première, de la 7e, 6e des humanités, tu l'auras école secondaire. Mais dans cette école secondaire, tout ça, le rôle va CEO na humanité. Donc, on a la 7e, 8e, de 3e, 6e humanité. Les États-Unis, si vous banda 3e, on a 6e,
ici high school. How do you like it? Some ninga bisoge, oh, I am a teacher. Tunanga, oh, teacher, how do you like your job? Ou bien, how do you like it? Donc, olinga musala no ndenge nini, waprecia kaya mo ndenge nini. Nalobi, it's great. Oh, isa kitoko, isa superbe. The students are terrific. Ko confondre te terrific en anglais, en français, excellent, génial et consort. Ce n'est pas terrifiant. Terrifiant en français, mais en anglais, on dit terrific et bien. How are things with you? Et bon, you, abi ba étudiant, ba élève nanga, baza fantastique. Et bon, you, ndeni makambo mupanzi na yo. Donc, how are things with you? So mutu na mutu, makambo ndeti nga ba lever ta d'urgence, master makambo ya ndenge nini? Na anglais ba, my friend, how are things with you? Okay. Stephanie dit really? How do you like it? Et pardon, alors not bad. Makamboza bon, c'est pas mal. I'm a window washer now, you know. Naza mo soko liba vitre, window washer. Donc soko ba fenêtre. N'États-Unis za musala. Really? How do you like it? Oh, ya solo. Oh mon amon neni musala. It's a stressful job, c'est vraiment stressant. And it's pretty dangerous. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ceux qui va bien sur la vitre dans le 10e niveau, quand ils sangle dans le keto, ils sont c'est dangereux pour eux. They say, please be careful. S'il te plaît, salabokebi. Alors, tu continues la troisième partie de la leçon de la pour nous chiter. Tu as la grammar, placement of adjectives. To moni nini tozo la misala place to ko placer ba adjectif. Tozo na deux façons à ce niveau to suka na deux notions. Verbe to be plus adjectif na adjectif plus nom. Tozo na 3 to komi be plus adjective. Et li kolobani to tient no verbe to be en plus to tient adjectif na sima. Alors, si on a la grammaire anglaise, bossa na grammaire nyonso ya mokili, bossa na grammaire ya Kikongo, ya Chiluba, ya Lingala, bossa na grammaire ya français. Alors, au moins une phrase à l'image de a doctor's job is stressful. Doctors, tu sais apostrophe, tu t'en as qui déjà. Ma leçon il est cas qui comment ça le cas possessif. Donc, moto oyo elo ya partenaire pa na ye na suka kombole ocha apostrophe oche s. Na ba ki tablette o eza ya Platini na ngelo toloba Platini's tablet. Ni on dit a doctor's job. Donc musala ya docteur eza stressant. Numéro 2 to dit a window washer's job is dangerous. Mosala ya mosokoli vitre eza dangereux. A flight attendant's job is interesting. Mosala ya hôtesse de l'air, moto amatanga mibali, to basi o basala na avion, eza intéressant. A nurse's job is dangerous. Nurse totanga ki eza infirmier ou infirmière. Mosala ya monganga ezali dangereux. A teacher's job is stressful. Mosala ya enseignant eza stressant. A hairstylist's job is exciting. Mosala ya esthéticien moto abongisa bamba suki wana hairstylist eza vraiment captivant, eza kitoko mingi. A chef's job is interesting. Mosala ya chef, chef lingo bateke chef na compagnie na bino. Et chef na anglais lingo ba chef cuisinier ou bien un cuisinier. Totanga ki ba robenge a cook. Mosala ya molambi na restaurant ezali intéressant. A vendor's job is easy. Mosala ya moto ateka na nzela, vendor eza bato bateka na nzela. Atsala repa moto te ache biloko na zoteka. Is easy. Mosala bango eza facile.
A plumber's job is boring. Mosala ya plombier ezali vraiment ennuyant. Alors, au moment où ils sont en rouge, nous allons présenter l'ambition de l'ingénieur, merci. Ils sont en rouge, aux hommes, on a verbe to be, ils sont en rouge, dans l'adjectif, ils sont en rouge, mon pandi. Donc, il y a un verbe to be et il y a un après tout adjectif. Ce que tanga après ngaï, tout pour aussi ça. A doctor's job is stressful. A window washer's job is dangerous. A flight attendant's job is interesting. A nurse's job is dangerous. A teacher's job is stressful. A hairstylist's job is exciting. A chef's job is interesting. A vendor's job is easy. A plumber's job is boring. Alors, toquez la partie B, adjective plus noun. Adjectif plus nom. Plus nom. Adjectif plus nom. Tu as adjectif, après tu as non à souka. Tu as là, tu as un rouge. Ah, tu as le verbe to be, tu as le verbe have. Tu quand tu as a doctor's job is stressful. Mais ah, tu as a doctor has a stressful job. Donc, docteur, azana musala oyo ezali stressant. A window washer is a dangerous job. Mosogoli ba fenêtre la vitre azana musala ou est dangereux. A flight attendant has an interesting job. Mosali na kati avion ou ya voyageur ba hôtesse ou hôte je pense. Bazana musalo ezali intéressant. A nurse is a dangerous job. Infirmière ou infirmier azana musalo is dangereux. A teacher is a stressful job. Enseignant azana musalo is stressant. A hairstylist has an exciting job. Mokangisu ki pe mobongisisu ki abasi azana na musala mo ezali excitant. Captivant, intéressant. A chef is an interesting job. Molambi na restaurant azana musalo eza intéressant. A vendor has an easy job. Moteki na balabala azali na musala oyo eza pete, eza facile. A plumber is a boring job. Plombier azana musala moko ezali ennuyant. Alors, merci pour votre attention particulière na yo place zomio. Alors ko bossa na te yebisa bandego panza sango ke bodo daga na ngonga nda pour s'abonner na chaîne club Lisapo English Club TV et ko sunga yo pour surtout che leçon sika directement na téléphone et notifier que leçon sika koti pour continuer. Alors anglais des osala mokili ko bossa na te toujours même morale. Toujours même idéologie, tout s'épeli. Goodbye. Pour comprendre facilement. Belé besoin de déplacer, besoin que Namboka Bapaya, vous avez un anglais, vous avez une compréhension. Nadi kambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba shema ko sama ko ba monoko. Anglais za pete za simple langue. Ko banga ngote. Bokota na club Lisapo English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you Isuka